Chibo wa Chogoria George Mutembe inorete thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gwaka bioro ndene ya stage ya Kairuni akiuga agendi ni bakwinyangia stage umuno ni wagibwa nyumba yeje ya gitumi na kwau thirikari ni bati kuthithia Murandi Joe Martin Mugambi na Chonkuruki. Ibwega thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gwaka bioro kiri kiumiro gia stage ya Kairuni na bubui kuringana na chivo wa location ya Chogoria George Mutembe Mukarako akiugaga antu baraba gutumira matatu bauma matatu ni barithi gutua matakia nini gia chivo ntu burakuga buri na nthoni karomberomba ki the county government iguru ria obisi ya chief arere au Kairuni bomija stage nilikuwa nimeraise issue severally tena ndoni tugisavu antu betware watu wanakuja kukojoa hapo wesavu mamu aku mwalo anyokwe kogu ngewamba tafadhali facility iwekwe hapo kwa stage nontone tugukerukira ndoni bote onete babejete au kwa nakuja kwa ofisi ya chief ama education watu wanakuja kujisaidia hapo na sio kitu mzuri. Mutembe augite wethirwa tugu kiumiro na nkinya kithungiro gia stage ni ya Kairuni kugaruranu akenda kwevaniria na ntheto ino. Alternatively, entrance ya stage ikue ni hapa saa exit iko. Juu magari zinatendi kusimama hapa kwa exit. Exit ikue kule chini to avoid hizo aibu ndogo ndogo. Otherwise, kambuge tu as a national government na county government kuko mara na Tharaka Nithi in general hatujakuwa na shida ya mvutano. Muthia inyiritie ukaria location ya Chogoria burira-ini itiga guntu kumwe na kumwe kurago kwithirwa kuri na tumantu tunini na tigogu bamwe bakari gukaya bura bakwinyirwa imobicha bokaria ntuguni ino. Ndira kugweta mauntu makonie security in Chogoria, we are not very badly off. Thoko ina issues hapa na pale ana ukankaenda kuga ati at the moment twina new officers at our police station na wera no kurutika wega muno ndengiromba cooperation nikenda tumba gutetheria au ange atigere kwina issues ya insecurity here and there, especially bande ya Kimushia na Kairuni. Kila tutahitaji ni mtupatie information. Watu naengera information, hiyo ingine kazi tutatekeleza. And it's very unfortunate ati onawera okerutikaga wega ogu kwe baba kuga ati ne bako inywa ati mnafinywa ati OCS na chief ametufinya sana. Nataka nini sasa? Kiripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Maraha mbitagwa Martin Mugambi.